O le tusia le apostolo Iuta. Ua poa ia tu mau I le whaatuatua. O au Iuta o le au na Yesu Keriso. O le uso fo'i o Iakopo. O la utusi le nei e ua whapaia ina e le atua le tama. Ma leo ina Yesu Keriso ma wala au ina. Ia whaatele ina ia te o tau le alofa. Ma le manuia, ma le anga le lei. Le au pele. O lo au matua wha malosi e tusi atu ia te o tau I le whaolatanga o tutele. E tatau I lava na o tusi atu ia te o tau ia popo I atu. Ia o tau wha malosi o na whinau mo le whaatutua. Na tui na mai whaatasi le au ia. Awa wo ane whaalei longa o isi tangata. Ua lewa foi ona mua I tusia o I lato ia o I le nei lava whaasala. E whaale matau I lato. Ua liua I lato le alofa tumolo tanto atua I le whaamata itu. Ma ua lato whaafiti le alitasi o le atua. Ma lo tātou ali o Yesu Keriso. O te fia whaamanatu atu fo'i ia te o tau I le mea na o tau I loa na mua. Na whaola ina I le ali le nu ai le nu o ai kupito. Ai muli ane, ua whaumatia ia o na le whaatuatua. O angelu fo'i o na le tā ofi lo lantou mamalu. A ua tu ue I lantou le mea sa lantou no foai. Ua tā ofia ia I no tanga e whaavavau I lalo le pongsa. Se ia o I le whaamasinonga o le asutele. E pe o so to mama komolu. Ma ai sa vangavanga iai. Ua whaita anga pe o I lantou. Ma muli atu I nisi tino. O lea ua tuuma iai I lantou e whai ma whailonga. Ua whaasala ina I lantou I le afi e whaavavau. E whaapea fu I lava o ia tangata mo e miti. Lantou te whaaleanga le tino. Ma latou tau whaatau wa ai ali ma upuleanga ie ua mamalu. Ao meka eli o le angelu silisili. Ina ua la finau ma le ti apolo na ia finau I le tino o Mose. Wana le whaamalosi o na lafo atu o se upuleanga e whaasala I ateia. A wana whaape atu ia o ai le ali I ate oi. A o ia tangata la tau te upuleanga I mea la tau te leiloa. O mea fo I eiloa fue I la tau. E pe o mea ola ele aise ma fau. La tau te whaaleanga I ate I la tau ia lava mea. O I ta lofa I ate I la tau. A wawa la tau sava vali le ala o kaino. Ma feo sofi atu I le sese o pala amona o le tutongi. Ua whano fo I la tau I le fo vale o kou. O papa I lantou I o tau whainga ai alofa. Pe a lantou a ai whaatasi ma o tau malele matau. O na ona ai lava I lantou. O ao I lantou ele o iai se vai. Ua whelele a ina I matangi. O la aua ma alili o lantou lau. Ua le fua. Ua mate whaalua. Ua lia ina lava. O pe au sou o le samu. Ua whaapuna ia e me maasiasia I lantou. O whetu whewai, ua tuu mo I lantou le pongisa o le pouliuli e whaavavau. Na walo ia fo I lantou e nuka. O le toa fitu le atalu mai ia antamu, ua whaapeane. Whaauta, e a whio mai le ali imo na aupa ia e manu. E whaamasino ai I tangata uma. Ma whaasala I nai e ua mio whaale matau malava o ia I lantou. Ono a lantou ngā luenga whaale matau uma. Ua lantou whaia ma le whaale matau. Ono a lantou upu whaatau talafo ina whai I ate ia. E tangata anga sala ua whaale matau. O e mui I lantou ma whaameo. O lo o sa vavali I lantou e tusa mo lantou tu ina nau. Ma ua tautala mai o lantou ngutu I upu whaasausili. O lo whaanene atu foi I lantou ia lii. E mawai ni mea.
Au outou le au pele. Ia outou manatua upu na whai mai ana mua le au apostolo lo tanto wali o Yesu Keriso. Na lato whai atu ia te outou. E iai o naso e ngatai o tangata tauenu. O e sa vavali e tusa mo lato lava tu ina nau ma le whaali matau. O tangata lava ia ua lato vavai ese. Ua mio whaali tino. Ua le iai le nganga. A outou le au pelei. I outou atia e ia te outou lo outou whaatua tua e sili sili o na paia. O le nganga paia tau te tatalo ai. I outou whaatu mau ia te outou i le alofa o le atua. Ma whaatalitali atu i le alofa o lo tātou wali i o Yesu Keriso. E o atu i le ola e whaavavau. I outou alofa atu i nisima i a whaatatau. Au isi o outou whaaola ia i lantou ma le matau. I a se i ante i lantou ma i le afi. Ma i outou ino i le ofu o pisia i le tino. O le nei, ia iante ia na te mawhaia o na leo leo iante outou ina nei pā uu. Ma tu ina atu iante outou a le pōna i luma o lo na lava mamalu ma le fia fia tele. Ia i le antua poto e to atasi o lo tātou whaola. Le vi inga ma le mamalu, o le malosi ma le pule. I nei o na pō, ma ia o i le whaavavau lava. Amene.